Akiaria na andiki a mohoro, muikariri giti wa Kajuno Joseph Murida augite tariki 8 mweri ukite athuri aya ni magekinya migunda-ini yao. Tumeangalia tukaona mashamba yetu sababu haina kesi, tutaenda huko tarehe 8 na mwezi wa 8 na Murida augite athuri aya metereire makiria ya miaka 10 kuma thirikari emahe taito mwaka-ini wa 2016 no matire makoro na rutha rwa kogerithia migunda yao. Turi na taito 7,300 na riu andu acio gutire cira, gutire mugunda uri na cira yo migunda yonthe 700,300. Kuringana na athuri aya, gwetererio guku ni kugiritie family ciao kurima o hamwe na gwaka nyumba ona thengia wa kwamukira mugunda uyu kiwatho. The 7,332 titles which were issued in 2016, those titles, if they were put under use, farming, the economic benefits that the community would have gained out of it, it is in billions. Kajuno ni hoete thirikari kuheana ugitiri wa kuigana muthenya uyu wa gukinya migunda-ini yao kugiririria haro o yothe. Naomba serikali itupe escorts ndio tuende kwa mashamba yetu, na ikifanya hivyo hata sisi tutaona kama tuko kwa serikali inajali mwananchi. Tunaomba serikali pia akuje na njia zote za kusaidia sisi. Sisi hakuna vita tuko naye, kwa vile mtu na kitu yake hakuna vita na hiyo kitu. Kuku haikuagi na vita kwa mayai yake, akiona vita anaondokea mayai. Saa hii tunachukua msimamo tukiambia serikali ambayo ilitupea ile mashamba ikuje itupatie security, na kama hata haitakuja tunataka kuwajulisha ni kwamba hiyo siku tutalandi kwa mashamba yetu uko scheme. Mrugamo wa Kajuno riu warahurite hahu gwetererio gwa kuonekana kana ciiko cia mwaka wa 2018 ciaya gwicokera. Bara ino ikoretwo iri imwe ya bara nene cia migunda gicigo-ini giki igitiga makiria ma family meterire kihonia gia gutura kia bara ino. Ngiribotera Inooro TV, Gitokora ithi wa Jenga.